Megai, Radovara Bugia Johanna 12 verse 12, Bom Dipo, Vaita, Esila Chipida, Chine, Musiezi Chikovari Vahela, Ichisuka 13, Vadopaichi Amazone, Ori, Yeso, Musiezi, Vachatanganeza, Vofara Michebo, Vorimini, Zinokaribare, Bugia Johanna 7 verse 1. Zonororo Yesu Chimbira. Na shango la Galilea ova asafuni chimbira kala Yudea ngauri vayuda vava vachi kotoda umuvula uno vutambo havayuda hamishasha ova hutsi varatu vave vaamba naye varita kuwa utuwe apa uye Yudea uri vafunzi vavavo vavone mishumo yao ine waita ngauri hauna mutu ane ashuma odzumbama ngeno achitoda uri adiwe arali uchitoda zvone dzisumbedze shango liuvone ngauri na varatu vawe vova vasamutendi Yesu amba navo ari chipinga changa achatusvika ngeno chano chipinga chichidzura chihone misi yose inui shango alikonuni venga nehone liambenga ngauri ndikoli tanziera zvauri mishumo yalo ndimiri gonyani inui niye vutamboni ne atiatu gonya vutamboni uvu ngauri chipinga changa achiatusvika araro asara Galilea misi varatu vawe vonogonya voya vutamboni na ene agonya asi ye achivonwa nga vatu aya onga udidzumba vayuda vone vamutoda vutamboni vari ula mutu ungapi umuravelera havahuhuru ka magogo vamwe vari ndi mutu wavudi vamwe vari aiwa ukhedza vatu husivena ane amuambaho khagala nga u opa vayuda vutambo hono tangana Yesu agonya aya ndunikhetwa ayofunza vayuda vamukuvangana vayuda vamu kanuka vari uyu mutu manwalo u adiva hani asongofunzwa Yesu avapindula ari funzo yanga siyanga ndiya ontumao arali mutu achifuna uita zvine achifuna uita zvifunwaho nga onoyo ndi ene ane adotarukanya pfunzo ichibva hamudzimu namusi ndichiamba anga nne munhu adziambaho utoda uri arendwe ene munhu atodaho uri urendwe omurumaho uyo hazvipi uno usaluga azhoka ene namushe hangoni ne amurayo na uno kainwi hapedza hasive na aitaho zvine murayo wa amba nitodelaniha umbulaha vatu vamupindula vari una mweya muvi ndinyi atodaho uvulaha Yesu avapindula ari nde ita mishumo muti fedzi nakanuka note kepa mushe oni neya mulayo wa urubisha asi uri wotoma nga mushe ubva avakotsi uno mutu na umurubisa nga sabata zvino mutu achirubisha nga sabata uri huchipfukiwe mulayo wa mushe
ni tsinyutshelani ngenda fodza muthu muvhili woṱhe nga Sabata. Ni songo haṱula nga u ṱalule, haṱulani nga khaṱhulo yo lugaho. Vhaṅwe vha muḓi wa Yerusalema vha ḓa vha ri, na muthu uyu a si uḽa na ane vha ṱoḓa u mu vhulaha. Hunongo uyu u amba e khagala vha sa mu vhudzi tshithu. A si uri khamusi na vhahulwane vho zwi vhona zwa uri ndi ene Kristo. Hone uyu ndi ḓivha hune a bva hone. Kristo arali a tshi ḓa a hu nga ḓivhi muthu hune a bva hone. Huno Yesu a tshi khou funza nḓuni khethwa a vhidzelela a ri, nṋe ni a ḓivha na hune nda bva hone ni a hu ḓivha. Hone ndi tshi ḓa a thongo tou ḓiḓisa, o nthumaho u hone nga ngoho. Ndi ene ane ni si muḓivhe. Nṋe ndi a mu ḓivha ngauri ndi bva ene. Huno ndi ene o nthumaho. Mulalo kha u ṱangane na kha u vhaliwela kha 12. Nga matshelo gogo ḽihulu ḽa vhathu vho ḓaho vhuṱamboni ḽa zwipfa zwa uri Yesu u ḓa Yerusalema. Vha fara maṱari a mitshevho vha bva vha yo muṱanganedza vha vhidzelela vha ri, Hosiyana, hurende a ḓaho nga dzina ḽa murena, khosi ya Israele. Huno Yesu o wana mbongola a i ṋamela vhunga ho ṅwaliwa hapfi, u si ofhe iwe ṅwananyana Tsioni, vhona khosi yau i ḓa yo ṋamela mbongola. Hezwi vhafunziwa vhawe a vho ngo zwi ṱalukanya itsho tshifhinga, vho elelwa nga vhuya Yesu ono ya vhugalani hawe zwa uri maṅwalo o mu amba a ralo, na zwa uri vhathu vho mu ita zwenezwo. Yesu o vha o ambiwa nga vhaḽa vhathu vho vhaho vhe nae musi uḽa vha tshi vhidza Lazaro tshaloni a tshi mu vusa vhafuni. Ndi zwe vhathu vha mu ṱanganedza ngazwo, ngauri vho vha vho zwi pfa zwa uri o ita vhuṱolo. Vhafarisei vhone vha amba nga tshavho vha ri, ni a zwivhona a huna tshine na kona. Vhonani shango ḽoṱhe ḽi tevhela ene. Kha vho ḓaho u rabela nga vhuṱambo ho vha hu na Vhagirika vhaṅwe vhenevho vha ḓa ha Filipo wa Betsaida muḓi wa Galileya, vha mu humbela vha ri, Murena, ri tama u vhona Yesu. Filipo a ya a vhudza Andrea. Filipo a ya a vhudza Andrea. Filipo na Andrea vha kona u vhudza Yesu. Yesu a vha fhindula a ri, tshifhinga tsho swika tsha uri murwa muthu a ye vhugalani hawe. Ngoho ndi a ni vhudza, thoro ya mavhele arali ya sa wela mavuni ya fa, i ḓo dzula i yoṱhe. Arali ya fa, ndi hone i tshi ḓo pakata thoro nnzhi. A funaho vhutshilo hawe u ḓo vhulaṱa, a nyadzaho vhutshilo hawe shangoni ḽino u ḓo vhulungela vhutshilo vhu sa fheli. Arali muthu a tshi funa u ntshumela nga a tevhele hune nṋe nda vha hone, na mushumeli wanga a vhe honevho ane a ntshumela, khotsi u ḓo mu hulisa. Muya wanga zwino wo ṱungufhala, huno ndi ḓo ri mini? Ndi ḓo ri khotsi ntshidze kha itshi tshikhathi, hone ndo ḓela zwone itshi tshikhathi. Khotsi ṋea dzina ḽau vhugala. Zwenezwo a pfala ipfhi ḽi bvaho ṱaḓulu ḽa ri,
ndo ḽiṋea vhugala huno ndi ḓo dovha nda ḽiṋea vhugala. Vhathu vho imaho henefho vha tshi zwi pfa vha ri hu khou bvuma, vhaṅwe vha ri ndi murumwa a ambaho naye. Yesu a fhindula a ri iḽo ipfhi a ḽo ngo ḓela nṋe, ḽo ḓela inwi. Zwino ndi hone khaṱhulo ya shango ḽino yo swika. Zwino ndi hone muvhusi wa shango ḽino a tshi ḓo kudzwa maanḓa. Huno nṋe musi ndi tshi ḓo ṱuswa shangoni nda takulelwa nṱha, ndi ḓo kokodzela vhoṱhe ha nṋe. A ralo amba a tshi fanyisa lufu lune a ḓo fa ngalo. Vhathu vha mu fhindula vha ri riṋe mulayoni ro pfa hu tshi pfhi Kristo u ḓo vha hone lini na lini. Iwe zwino u amba hani wa ri murwa muthu u ḓo takulelwa nṱha? Murwa muthu uyo ndi nnyi? Yesu amba navho a ri tshedza tshi kha ḓi ḓo fhedza tshifhinga nyana tshiṱuku tshi vhukati hanu. Tshimbilani zwino, tshedza ni kha ḓi vha natsho uri swiswi ḽi sa ḓo ni wela. A tshimbilaho swiswini ha ḓivhi hune aya. Tendani tshone tshedza zwino ni kha ḓi vha natsho uri ni vhe vhana vha tshedza. Yesu a ri o amba navho a ralo a ṱuwa a ḓi dzumba vha si mu vhone, vhone vha si mutende naho o ita mishumo mingafho ya vhuṱolo vha tshi zwi vhona. Zwa ralo uri hu khunyelele zwo ambiwaho nga muprofita Yesaya a tshi ri murena ndi nnyi a tendaho u amba hashu? Tshanḓa tsha murena tshi dzumbululelwa nnyi? Ndi zwe a kundwa u tenda ngazwo, ngauri Yesaya huṅwe o ri o swingisa maṱo avho a rindidza mbilu dzavho uri vha si vhone nga maṱo, vha si ṱalukanye nga dzimbilu, vha rembuluwa nda vha tshidza. Ndi zwe Yesaya a zwi amba o vhona vhurena ha mudzimu, o mu amba a ralo. Hone na vhahulwane vhanzhi vho vha vha tshi tenda Yesu, vha ro sa amba nge vha ofha vhafarisei uri vha sa ḓo vha bvisa tshivhidzoni. Vho vha vha tshi tamesa u rendwa nga vhathu, u rendwa nga mudzimu vha si zwi londe. Huno Yesu a vhidzelela a ri a ntendaho ha tendi nṋe, u tenda o nthumaho, a vhonaho nṋe u vhona o nthumaho. Ndo ḓa fhano shangoni ndi tshedza uri a ntendaho a sa tsha dzula swiswini. Huno a pfhaho fhungo ḽanga a si ḽi londe, a si uri u ḓo haṱulwa nga nṋe, ngauri a thongo ḓela u haṱula shango, ndo ḓela u tshidza shango. A nyadzaho a si ṱanganedze mafhungo ḽanga, o no vha na muhaṱulaho tshine tsha ḓo mu haṱula nga ḓuvha ḽa vhufhelo ndi fhungo ḽe nda amba, ngauri nṋe a thongo amba zwi bvaho kha nṋe. Khotsi yo nthumaho ndi ene o ndayaho zwine nda amba na zwine nda bula. Huno ndi a ḓivha zwauri mulayo wawe ndi hone vhutshilo vhu sa fheli. Zwino zwine nṋe nda amba ndi amba zwe khotsi ya mbudza. Mulalo kha u ṱangane na vha. Zwino ndi khou humbela uri vho Muḓifho vha dzhie hetshi tshipiḓa vha imbe hosana hosana, ri ite zwa madakalo hetshi tshipiḓa tshi pfuke ndi kone u humela ngaho. Dzhena Jerusalema vho ṋamela mbongola, mara vha mu vhandela na zwanḓa vha ri ameni haleluya. Hosana haleluya, 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 hosana haleluya.
Jerusalem, Bamamela Mongo, Bamamela Nazaré, Hosanna, Hallelujah, Hosanna, Hallelujah,
apote mara kadala rote.